se zoomira. Ovdje se radi instrumentalo. Znači onaj deo smo gledali, to je bio razbucane table. Ovdje ćemo sada da prikažemo novu tablu. Evo je. Znači gledamo novu tablu. Malo je nezgodno za gledanje. To nam je nova tabla. A ovdje su alati s kojima se radi. Kafa se pije između, znači sad ovdje imamo novu tablu išpricanu. Stara se nalazi iza, evo vidi se, okrenuta naopako. Znači to je nova tabla koju sam ja izlakirao. Evo je. Nju treba sada da ugradim. To bi bila operacija. A ono što sam radio, to se i ne vidi. Vrlo je složen posao bio. Vrlo složenog karaktera je bio posao.